amahembe baguha icyana cy'ihembe. aha naho nashakaga sasa. aha ubwo rero natangiye kwiga kugikoresha. ukoresha amahembe. guhamagara no kugira gute. mu mahitamo yanjye rya hembe naragiye njya kuritaba ahantu. impamvu uhora muri ibi bibazo ngiye kugusengera bikuveho. ndabona hari indahiro warahiye. izo ndahiro ndabona abapfumu n'abakonikoni n'abarangi bazishingiraho baguhamagara batifuza ko ushobora kuzabaho mu buzima bwiza. hari amahembe bahora bakoherereza. ariyo mpamvu ayo mahembe yaragiye guhagurukira mu gituza cyawe. Imana irambwiye ngo hari amasezerano wari waragiranye nabo, hanyuma wiyegurira Yesu. umaze kwiyegurira Yesu, bo ntibishimira ko wiyeguriye Yesu, bahora bagukurikirana. ayo yabayeho. yabayeho. wigeze utungaho ihembe? mu bubabare bwinshi nanyuzemo, uwo mudamu wanjye amaze gupfa, urupfu rutunguranye, icyo gihe nagize agahinda, niruka impande zose no mu bapfumu no mu banyamahembe, nshaka nanjye uburyo nakwihimura. ibintu barabirya bakambwira ngo barankemurira ikibazo, bigera ubwo nsigara ntashobora kubona n'isabune yo gukaraba. ba banyamahembe bamaze kumaraho utuntu, barambwira ngo uwakugiriye nabi genda utuze muzasangira, ariko kubera ko twabanye nabi tuguhaye icyana. amahembe baguha icyana cy'ihembe. aha naho nashakaga sasa. ubwo rero natangiye kwiga kugikoresha. ukoresha amahembe. guhamagara no kugira gute. letolezanos. papa umaranye igihe kingana gute ubwo burwayi? Wagwaye ufite imyaka 5. urabukura nanone dore urabusazanye. Yesu agiye kugukiza uyu munsi. tambuka hino. waturutse he papa? Mugatenga. yo bakuhaye amakuru ko dusenga? nabibonye umusibe ejo. ubu nawe urumva ushaka ko Yesu yagukiza? ndasaba ko Yesu yankiza. uramwizeye cyane? mbonye abamarayika bagiye kugukiza iyo ndwara. amen. urabyizeye se? ndabyizeye. Yesu dukorera ashobora byose. mbere yuko ngusengera, ni umugabo wapfuye ku munsi wa 3 arazuka. mubo yacunguye nawe wari urimo. amen. mubo yameneye amaraso nawe Yesu wari urimo. Yesu arambwiye ngo aragukunda. amen. niyo mpamvu yakuzanye hano. Mana nkorera, wampaye ubutwari n'ubushobozi. dometi desol. nimbasa ugwaye? yego. nimbasa? Yesu agiye kuzigukiza. amen. atise ngwino Yesu aragukiza. tera haleluya. amen. haleluya. amen. le mama set. yego. bega twatera haleluya. hagira abantu bahaguruka batera haleluya. none ndagiye kugusengera Imana utahukiza. Murakoze cyane. papa ufite ibibazo n'intambara bikugoye. iwawe mu rugo ndahabona ibibazo bidasanzwe, ariko Yesu agiye kugutabara. ahabwa icyubahiro. hari umwana baterereje imbaraga zimeze nk'iz'abasazi. uwo mwana ndabona umunsi umwe mugore wawe yari mu rugo, ndabona umwana ameze nk'umwubikiriye ashaka kumukubita. yego.
uwo mwana ndabona baramufashe bamujyana ahantu hameze nko muri gereza. Nubundi arafunze. Arafunze. Yakubise umugore wawe. Mama we, ni mama we. Ari we mugore wawe. Reka ngo amakuru rega ndo muhanuzi. Yego. Papa, Imana irambwiye wagiye kwihagarika ahantu. Umaze kwihagarika ahantu batwara inkari zawe barangije bafata ubugabo bwawe imashini ntigikora. Byuvuze n'ukuri. Uyu mwana ufunzwe ndabona mama we yaragiye kumwirukaho ngo amufunguze uyu munsi byaranze banze no kumubahereza. Niko bimeze. Wirira papa, Yesu aragukunda. Le mama sete. Kandi uriya mwana mu by'ukuri uramukunda urashaka atahe. Tumufunguza ze. Cyane. Amaze y'iminsi ngahe? Yagiye kumara mufashe mikrofone. Amezi ari hafi amezi hafi umwaka. Afunzwe. Tumukuzanire. Dore abamarayika bagiye muri gereza kuzana umwana wawe. Amen. Nguhereze ikimenyetso kigaragaza ko umwana wawe bagiye gutaha. Kimereze. Yego mukimi. Kiguhereze. Nta kibasha kurogoya imigambi yawe. Urakomeye. Uyu mubiri wanjye numara kubora. Papa, hari umwana, uyu mwana mu by'ukuri isuku y'ingeso yayigiraga. Oya. Ni ibintu byamugwiririye kuko hari ibintu bari bamaze kumukorera. Umugore wawe yarirukanse ngo arebe ko yafunguza uriya mwana byaranze. Hanyuma ikimenyetso kigaragaza ko ari Imana imvugiyemo kandi agiye gutaha. Mbonye umwana witwa Bizimana. Bizimana ninde? Bizimana dadayi. Ninde? Nuwo mwana. Arafunzwe. Dore aratashe ndamureba. Tera haleluya. Prophesy. Tera haleluya. Prophesy. Microphone tera haleluya. Zamuri cyubahiro cy'Imana duhanure mu izina rya Yesu. Abavuganye n'Imana duhaguruke dutere haleluya. Rebobo seteleboshi ama. Imana ishimwe. Imana igiye kuguhanagura amarira warize. Haleluya. Ikihe kandi cyakabiri ubugabo bwawe bwari bufite umupfumu Yesu arabukuyeho. Egera hino nsengera uwo mugongo gahinama. Unama? Oya unama neza. Twese dufata umugongo tuwumutereho muzima. Mu izina ryande. Ngo urambuka papa. Imana iguteho umugongo ngero umanuke. Ongera uzamuke. Imana yamaze kugushiraho umugongo muzima. Uracyabyumva mu bya bintu? Tumva byashize. Uracyabyumva? Ntabwo mbyumva. Bega twatera haleluya. Anyuma imashini yawe yamaze kugenda. Iri joro urakora akazi sana. Aho. Bega twahereza Yesu cyubahiro. Hallelujah. Ndabona abantu bagiye gutabagwa. I see people who are going to be saved. Ikigeragezo cyawe uyu munsi kirarangira. What you've been passing through is already up to the end. Amagambo bakuvuze uyu munsi ararangira. What they have been saying to you is almost ending. Imana iragusohora muri icyo kibazo. God is going to take you out of that temptation. Bega hari uwatera haleluya. Hallelujah. Hari abakuzi mu ntambara. Some people know you in fights. Ndagira mbatangarize ngo isaha yabo I yarangiye. want to tell them that your hour is almost finished. Nabonye abamarayika bamanuka. I saw angels coming down. Bari baje kugusohora muri izo ntambara. They were coming to take you out of those battles. Igihe urira kirahagije. The time you've been crying is enough.
bwira uwo muntu muri kumwe ngo humura Imana yakubonye. Tell your neighbor that God has seen you. Do Mbega not worry. urabyizeye ngo uzamure icyubahiro cy'Imana. Those who believe it, raise up your hands for the glory of God. Bibiliya iravuga ngo hari kurira kwararira umuntu, The Bible says you might be crying all the night, ariko bwacya mu gitondo impundu zikavuga. but early in the morning you wake up with the Amajoro glory. warize agiye kurangira, The nights you've been crying are finished. ugiye kuvuza impundu mu izina rya Yesu. You are going to be praising God in the name of Jesus. Abakubonye mu kibazo bagiye kukubona mu gisubizo. Those who saw you in problems are going to see you in solutions. Tuzamurira Imana icyubahiro. Raise up the hands of you for God's glory. Iyo Imana ivuze ngo baho ubaho. When God says live, you live. Ndashaka kuvugana n'umusozi wakuzanye. I want to talk to the mountain that brought you, Umusozi w'amarira, the mountain of crying, umusozi w'amadeni, the mountain of loans, umusozi w'ubushomeri. the mountain of unemployment. Uyu munsi wa none urarangira. Today it is done. Umaze igihe kinini You've been crying for long. abantu bose bakureba, All people were looking at you, bakareba uburyo intambara zizaguhitana. looking at how you are going to suffer from Imana those iravuze ngo battles. ntabwo bazabibona ibyo God bategereje. says they are not going to see it what they are waiting for. Hari ababyumvishe ngo bahaguruke batere Is there haleluya. anyone who had it? Raise up hallelujah. Ongera utere haleluya. Again, Turi mu hallelujah. gikorwa cy'ubuhanuzi, tere We haleluya. are in action of prophecy. Hallelujah. Mbega abantu Imana igiye gutabara. Oh my God. People who are going to save are really amazing. Nudatabaga uyu munsi If you are not saved today, umenye ko nakubesha. know that I'm lying. Nijoro ndi gusenga, In the night when I was playing, Imana yavuganye nanjye ijambo rikomeye. God talked to me the strong word. Yambwiye ngo abamaze igihe kinini bagwaye, He said, those who have been sick for uyu long, munsi iyo ndwara urayisiga kuri iyo ntebe wicaye. today you are going to leave that sickness in that chair you are sitting on. Yavuganye nanjye ku bantu bafite amadeni. He talked to me on the people who are having loans. Ayo madeni yawe Imana irayakura imbere yawe. Those loans are going to be removed in front of you. Ivugana nanjye ku bamama bari gusengera abagabo babo. He talked to me to the people, to the women who are praying for their Imana husbands. yambwiye ngo abagabo banyu bagiye gukizwa ku neza cyangwa ku ngufu. God told me that your husband are going to be saved, whether good, whether not. Nta mwanya dufite wo kuvugana We n'abadayimoni. do not have time to talk to the devils. Nta mwanya dufite wo kwinginga abarozi. We do not have time to talk to the weak. Uyu munsi bagomba kuva ku buzima They are bwawe. going to live your life. Mbega hari uwakomera Imana amashyi. Can anyone clap for his hand for God? Tugiye gusoma ijambo ry'Imana. We have God. Dufite abakozi b'Imana, umwuka w'Imana wagiye We have kera. some servant of God that are no longer having spirit Basigaye of ku God. mazina n'amatitire gusa. They are meant on names and titles. Ku buryo bakubwira ngo bagiye gusengera he. In the way they ask you, where did you attend to? Kwa Mana iravuga. At Manivuga's Bamwe bakoresha izindi mbaraga. where they use another power from the evil. Mudamu umwe yaraje ndamusengera. One woman came, I prayed for her. Yaragwaye sida. He was suffering from the Mushumba we HIV. yarabizi ko ayigwaye. Her pastor knew that he was suffering Aje from that. musengeye Imana imukiza sida. When I prayed for her, God saved her from that. Asubira iwabo ashima Imana ati nagiye kwa Mana ivuga Imana inkiza sida. When he went back, he thanked God and that I went to Manivuga's temple and then he saved me from Mushumba aramubwira ati ziriya ni HIV. imbaraga mbi zagukishije sida. And the pastor said, those are the evil power that saved the. Undi aravuga ati niyo yaba ari satani tugahura akayinkiza namugumaho. The lady said, even if it is a Satan who did that and I meet him, I might hang on him. Dufite abantu benshi bapfiriye mu We nsengero. have a lot of people dying in the church Bananiwe guhaguruka ngo bajye gushaka Imana aho iri gukorera. who can't stand and go looking for God. Banaza bakaza bameze nk'ibisambo bakebera. And even if they come, they are like feet. Haguruka Imana igutabara ubuzima n'ubwawe ku giti cyawe. Stand up, God is going to save you. Your life is your own. Sema haleluya. Say